Umeanza hii kazi ya kutumika na YouTube mwaka gani? Kwani sijakawia, sijafanya miaka mingi kwa sababu nakumbuka tayari niko na miaka miwili sasa. Ndiyo? Miaka miwili. Kwa nini umesema mimi acha nianze mambo ya YouTube usifanye kazi ingine? Kwa sababu nimeona kama dunia ya leo ni mambo ya internet. Kwa sababu niliona hilo ndio ilinisukuma nikasema ndio. Kuko wakati fulani ambao niliwaza kwamba ingawa radio inaweza kukosa nafasi, internet itakula ile wakati. Internet inaweza kamata nafasi ya radio. Ilinisaidia kumonde ya leo tunajua kama ni internet yenyewe inatumika sana, ndio kwa maana nilijisukuma na mimi nianze ile kazi. Wengi wanajiuliza kwamba hapa mjini Bukavu kutokana na internet, kutokana na vifaa, nasema kamera na nini, inawezekana kutumika na YouTube? Ndio, inawezekana kutumika na YouTube kwa sababu ukiangalia YouTube yangu kwa sasa inapanda kabisa. Kuna namna ambayo sikukuwa na wazia. Inapanda kwa sababu nilieneza mwaka moja kabisa na siku kadhaa haikukuwa inatumika mzuri. Lakini wakati huu ninaona kwamba ninaanza kupanda.